katanat puli puthi ke jela kala panmi ke jing penbena kebla mana tang ban Shah syu ban Plie Skul Thymmai Khlem ka Jingbit shua na ka sokal jela ha ka jing penbena kebla Plie dauba ban telang J Khashandi MCS Director of School Education and Literacy ha ka khat pratrik naitung ajru absan la penbena pajba bakat kumi kendon ka right of children to free and compulsory education RTE Act ajar khandai baro ke school ke ba Plie Khlem ka Jingbit kin haban IT ni pha ya ke application jongki katkum ka form 1 but kin IT hagi district school education officer fair baro ke school ke bampat yo ya ke jing Ithuh ke ban yo ya ke Jingbit na ka bol badai pej Hapoh handu Bnai nadu bla penmi ya ke jing penbena bar ki bumle kumta kin hap Khang no sundon ban Shah ban bateng ya ke jing Plie ya ke school Shushu ka jing penbena kal ong ba Shah syu ban Plie Skul Thymmai Khlem ke Jingbit shua na ka sokal jela